INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule April ni som ni le pasari ania tuntuma po Myanmar ram chung chanchin langsar zual kan clear ho le anga ti chuan Tunlai a ron hluar chhole te COVID-19 ne ne in zom tlat Myanmar mipui te din mun hlo thon taka an din dan mi thiam te thuko chang kan ngai thau le bukdon nia tanin tari region the way khopuya tukin khan engineering tele education department te huai hotin mipui te nen sipai council in thune na pong lak do dalin kong an zo le a Mandalay region ngyong u khopuya chuan NUG sarkar thar an pompui zawk thu mipui te chon kong zo in an tilang le bok Mandalay khopuya student union lampo an chero pui le hle voin khan Mandalay khopuya China sikul lian kota demonstration siamin anin hor khom nasale hleni tin nyong u lama po hian sipai ui chaw ho kan du hlollo ti thuziak antar na sa hle boka pakan khopuya po thalai rual ten demonstration an nei le bok nizan khan phakan township lungkhin khopuya chuan zana sipai council thunei na du lo na lantirin night demonstration an lo nei vele boka voina po ta khaman mi te pon a khono tin kongan zo le ni phakan khopuya po hian voin khan kongan zo na sa le hle bok rengun khopui chunga township rang inseng sanchong takitra sechi khanong tu le township ranga kongan zo le hloma line ta ya township a chuan bike demonstration an nei ani makui region kama khomi te po an tang hle voin po hian Myanmar khopui ranga kongan zo le hlomani ber ha kha khopui hi manilama boina achu achin tlemin an thoma dai le tadewa mahse voin April ni som ni le pasari hian thalai te chu kongpuya anin lan lea kongzo an bei vele ni kan soita kaya state dimosu khopuya demonstration chu boina an machon le tatlat mai voin chhun lai vel khan sipai terrorist tenen anin epta a mipa pakhat chu sipai terrorist te silai mu tuarin aboral hliam tuar mi panga anom boka man te po an nei nualani voin hian sipai terrorist lam hian loiko le dimosu inkar kong an thian faya dimosu khopui mel rukhwa hian boina chuakin sipai terrorist lam hian rubber bullet baka silai mutak po an mangtel ngei ni inan soi voin khan sakain region kalemiu khopuya le chin state a matupi khopuya chuan CRPH lamin civil mi te himna ngai poimo atula wanga civil defense force din masak athat thuan soi angreng deuh khan heng chin mi te omna khopui pahnia hian civil defense force CDF antin ta ti an puang ni in khitit media chuna soi nimin khan sipai terrorist te kut thlei tuarin Mandalay khopuya chodora thokmek pakhat chu aboral heiba ka chian me ta se lama po sipai terrorist te omna zona bike hon anti ri ka wangin mi pahni chu silaya ka anni bok thi em chun thilova hliaman tuar na ve dewani choti chungchuan kan soitak ang khan Mandalay demonstration po hi alakal tluang hleni chin state chimlam mindat khopui boy na kha akal zela tukin anma ni lama jing dar riat vel khan sipai terrorist te hi motor pakua zet manginan lo thlen bel le a mindat khopuya tanga mel nga vel hla golf khelna mola sipai le civil mi te hi anin kap le na sa hle ani sipai terrorist lam hi zale somnga chuang ani awangin civil mi te hi tlan darin ave in anin ve le deu nia soyani bok sipai lam hian khopui chhum an la lut lo na a bominan ral sai mayang ti hlo thon om du view don ani chhun lama po khan an le in kap zela sipai lam hian RPG te pon mang hial ni in an soi chanchin kan riat thei china civil lam hian motor pahni anti chiat sak to a sipai lam hi thi an om ngei bok civil lam din mun le tun thlenga anom da nero kan la hre chiang theiri te lo KNU lampon thom wang tha an nei vea Thailand le Myanmar in rina tole tha sipai kem chu tukin jing khan KNU lamin an lak sakta ni in KNU base lam chuan an soya
an soidan chuan tukin jing dar nga Khawvel atang khan Thailand ne na an ramri thole tha kem hi an beitana an lak sakani thil hliam ti vele ro an la soi chiang hle theri lo media then kha chuan sipai terrorist te hian an mani sipai kem hi an ka pa an ro san tamai ni in an soi boka ma se he thu hi chu confirm thei alani lo minong line phakara chuan ASEAN meeting a chim zo a hon vele khan meeting a ko ve ngala ASEAN meeting ro rel na an thutluk na point te chu a soi ve zo nge yanga ti chuan heng ASEAN statement te hi ram chung mi puiten kong zo to lova Boruak dai tak an siam hun chawa ti puitlin aniang atile tamo mai hei hi an ma ni sipai council lam chan MRTV in chiang takin apuang ani ASEAN meeting a khan remna kong zong turin ASEAN roi tu te Myanmar ma lut se ti atela hei tak hi ram chung Boruak dai nuwa kong zo ti vel engma om to lo nuwa chau ti puitlin turani ati he thu soi zo hian minong line chuan akut noya sipai general te chu ASEAN meeting a thu soi a hril chhong loma a soi dan chuan 2020 election a thiang hlim lo thu te vote dik lo le chingpen a om treu thu te in than na te po sipai council kai roina noya thataka nei ani le ngei tur thu te a soi ani manni loka ASEAN meeting statement chungchanga Myanmar sarkar thar NUG ya an prime minister ruat thar manwen khan tan chuan thu chua a siam vele a thu chua hi atong kama du tuin a film khur view na a ASEAN tan chuan an fek fok hle ni in alang a thu chua a soi tlang pui kanan soi chong le lokange ASEAN meeting statement chu NUG lam chuan uluk takin kan lo zir chianga ton thlenga sipai council in mipui te chunga hleya len na dem na reng om ta lo hi mak kan ti in poipo kan ti hle a President Winmin le State Councillor Aung San Suu Kyi telin politics awanga zel tang zong te chua tir vat tura Indonesia Singapore le Malaysia te na an lo ngen ang khan ASEAN po hian ngen na siam ve nge se kan du hle bok ati sipai opna hnoya mi puite torna ASEAN meeting ma kan soi thei ta lo kha poi kan ti hle a sipai council palayan ram athain Boruak a fel chho zel tur anga a soi kha thil om dane ni lo ti in riat kan du bok ASEAN in Myanmar tan thane min ngai na hi kan ngai sang tak zeta mahse April ni somni le palia in rem na anga Myanmar ram tan hmalak zel na tura sipai council lam hian bum na le thil diklo tak ti in ma in la chak theilovang ti hi kan hlau hle ni thutluk na in siam pakhat na hian Myanmar ram chunga buai na hi ti re ani vata atu te point thataka thilan ti theinan ti atela mahse dik tak chuan Myanmar ram chunga buai na hi le lama cho chua ve thil ni lovin tu te moin an cho chua mai zo kani February ni katatang khan voin thleng hian sipai council in sual takin thilan tia mi pui chunga an che pong rong hle a hei hi an ma ni sipai council palai ngein in hne na asoi abo chiat na angai thei ngal bokang tin statement pani na hian in rem siam na lam thu atel tur om te tel veka in biak na thu a om le a heta hian tel tur om tak an om nualani NUG sarkar le tuna CDM siam mek tu te palai te tuna tlangram ethnic nam sipai palai te chenin kim taka antel chuvin ASEAN hian sipai council thu nei na do dal tu mi puite o hi chiang takin in ngai tha thei chowang ASEAN thu thlunga in lo nei anga ASEAN in Myanmar boy na chinfel pui in du ang tak hian NUG sarkar po hian sarkar palai minginemo mimal tak po in ni se englai point mala dun turin kanin pe rengani atiboka tin NUG chu mi pui ai o an ni zawk thu te ASEAN in ma alak puya how tu te an ron zin don tak chuan chumi ma President Winmin le State Councillor Aung San Suu Kyi te political prisoners zong an chua ve phota tul ngei tur thu te soin humanitarian aid thon an tumpo hian ramchung boina bulpui ati damdon chuan lo awangin NUG sarkar ne na inbiak ron rem ti chunga hmalak dun ni se an du ti asoi boka te chuan a thuk harnan
ASEAN hian statement panga achua te hi minong hlana kai roi sipai council hian anzui chiang nge chiang lo uluk taka en fia na nei nge se andu ti asoi bok tukin April ni somni le pasari khan CDM siamanuar sarkar Hnathawk zong ten an na thataka an thole theinan an chung te point lo boi puya lo vilveng turin sipai council chuan ram chunga CDM siam tu te chung te in mu khom na nei atum thu asoya atal boi deuh hle chun hi Britain le Ireland lama Myanmar zirlai te chuan Myanmar Student Union huai hotna in kongan zo vele boka anni hian Tunlai sipai council che dan pong rong tak hi British sarkarin terrorist dan alo zamto Terrorism Act 2000 nena in mil riaw awangin Myanmar sipai council chu terrorist an ni tia puang turin le nataka hremna lekko turin sarkar an nor London khopuya Westminster Bridge sa darkar somsari le pani chung nithum chung cho ngayin demonstration an siamani kan ramaring tu tam takten ramle nam damnan chon ngei hlei theilo lain ramtan nithum chung te meu chon ngei mai hi an fak om hrim hrime tin ram buaya wanga hongam lo te tan protection visa siam sak turin an deal bok British sarkarin sang ni kuma Terrorism Act 2000 alo duana chuan terrorist omzia hetiang hen alo soifi ani mitam tak tina zonga rong taka chetna emo anthil nei bungruati chiat chiam emote ani lo le mi pakhat khat nun na ti der thong zonga thil ti te mi pui hrisel na le him na tiral ti zonga chetna te hengte ba ka sila yemo puak thei thil chi sang manga sual na emo anti chuan chu terrorist om dan dik takani an lo ti to a hen thil fiana be chan hian Britain le Ireland lama Myanmar zirlai te chuan Myanmar sipai council chu terrorist an ni tia puanga nataka hrem turin an ngen ani ber hete an ngen chan pakhat po an dan siama hian UK ram chung mai ni lo ram danga pol ho rang chunga po terrorist ni na hi an puan sak thei ti an lo nei telwang ani he demonstration hi English mi puite pon an ngai ven khop mai ni in amuna telve ku chomin han chon soya petition link pe in pui turan som zel thu soibok petition link hi a hechiang lo kan om pal theya English Parliament lamin danan lo nei sa to a chuan mi tu te point dan ang takin parliament a rel tur thu an thlen theya chuan thu thlenero chu online lama link da in mi sing khat talin ngai tu tlak ti an thlo patul ni chumi an zulu na tur link chu nia petition link kanan ti chu hetiang hian nimin April ni somni le paruk po khan Belgium khopui Brussels lama po NUG sarkar tharan pompui thu mipui te chuan European Commission Office building ma an lo a pui ve bok tuntuma Myanmar ram boi chungchanga US President Louis Barack Obama chuan nimin April ni somni le paruk khan thu chua asiam ve ta hlol maya President Tunlai po ni to lovina thuan chua ve hian ngong lian thama nei thei chuanga ngem US mi puiteril ru atlak nat dana zerte po ning chu President Louis Obama chuan Myanmar ram mi puite tor na sataka wanga poyati thute lelama mi pui out homin baseina asiam sak thute asoya Khawvel hian Myanmar hi tun a hian ngai venanga yani ati Myanmar ram mi puite hian kum som chung zalen na duom tak an lo nei to a sipai council in ama du thuwa diklo taka thil ti in acherong ta em maya hei hi aram mi puite hian engtika man pom thei don lova Khawvel sarkar sang po hian kan pom lem mai turani lovang atibok tin president ni mek pu Biden ale athurul puiten Myanmar ram an sanctiona Myanmar ram in democracy konga zo le ngei theina na an hmalak na hi ka thlop em mai Myanmar mi puiten an pom zam mai theilo terrorist in op na hian ram chung himna le muan na te mi hring puite in mangai ton na te ati chia a heiba ka ram chiat der na tur lo om takani ti hi a then om ram te po hian mu thiam pui se tha ati bok hei hi China chungchang a ming lam chia silova asoina ani mai theyani democracy be sei tu Myanmar mi puite hian nam rang an ni na le sa ko rang an biak na en khumin
lungrol taka ma an lak zela du ber ati boka tun hi Myanmar ram tan zan thim cha tak angin lang ri ma sela mipui in lungrol na te an pau khau na te le democracy hlutna an lan tir ka han mu hian beise na sang tak ka nei ani ti in hetianga an hmalak na zara mipui za om na hretu hruai tu te hmalak na atangin malam hun thatak an nei thei ti chuan ti khochang lama lutila Myanmar rama hrisel na chungchang engtiang tak nge an ma chon tur ni ta ti mithiam te ti khochang kan ngai kha hodon nia manni April ni somni khan sipai council chuan an thunun TV pani miawadi le MRTV atang ngin thubeng ver deuh mayan soya chuta chuan civil hospital a thok tu doctor then khatte chu CDM an siama wangle an thopui doctor dangte po CDM thlop tura an thlema wangin chung doctor te chu criminal case zanga le pangana manga an chunga hremna lekko ani thute chutiang ani awangin CDM siam tu doctor te chu ramdanga jin chhuwa phalna danan siam sakte po hli sak vekan ni thute le blacklist an tel tak thute apuang tamaya heng doctor ho specialist rualte professor tele health department lama thok tu tam tak te hi mipuin du takan thlantin sarkar pai thla a senior general min ong lana kai roi sipai councilin thune na apong lak chu du lovin demonstration chi khat siamin civil disobedience movement an huai hota an nuar ta chu ni maya dan pangaya chuan heng CDM siam tu doctor tele health department lama thok tu CDM zong te chu sarkar na thok in enkol na dan dinglai an nei angin hrema atul chuan ban tir tok mai tur an ni to mai chu chia chu tuna sipai council hian sarkar na thok te chunga ati tur chin chuni mahse chu mai po du tok talovin amana a hrem boka man hlawatlana bibo mek te chunga criminal case zanga le pangana apuan sak mia mai boka CDM an siama damlo an enkol a phal sak lo thul CDM siam in ti chunga damlo enkol tu te chu an private damdoi in te charity group lammi po ni se chutiang ti phalna license alo pek hli saka te a vo thul ti chuan tuna phe hi chuan doctor ten ram dang an pan mai theilo nan ram po na kal phalna visa te po ati top sakle te zela kan soifo ang khan February ni khat nuwa spring revolution alo in tran chi akhan sipai council daudala phusana saber perte chu tuna kan soi health department lammi te hi an ni tlat maya CDM ti ming choya an na atanga nor huai hotu te berpo he department heni atira an tumdan chuan mipui te hrisel na le ramdam na hi an kova ain nga mi wangin an na atanga bang chuang silovin sipai council thupek hi dau dalila office po kaldu mia lawila sipai council noi hen nai thok du mia lowang u ti khani bera doctor le nurse an ni mi wangin mipui hrisel na awanga ti tul awm chuan tho zel an tum thawani entianan civil hospital operation siam ngai lo oma CDM siam tu doctor te po ko tul din muna an din chuan an kal thowanga mipui tan thatakinan nan thok thowang chutiang chuan hospital mai ba ka atul na huna pianga mipui hrisel na ngai poimo in an na an thok zel thowang ti ani ti chuan an soyang tak chuan an nuar ta tak chu rama boi du hle mipui kong zo hliam tur le boi som ngai en kola boi som tu berpo heng CDM doctor tele nurse te hi an ni ta zela nakina phechuan sipai councilin aman ta ngau mai ni tunma a Myanmar ram sipai council thuni na hnoya mipui te hrisel na din mun kha han enela hrisel na lama chuan an din mun a hniam hle ti a hriat thei mai sa ni le som pakhat senior general tein senan rorel na roi chia khan siam thatna le mason na lama na a thokna sa ema hrisel na lampo na sataka siam thata tum ngei maya mahse tun ma a health department in budget an lo nei claim thin lutuk ai khan claim in a zia om dewe ti mai lo chu tia ma an son view na mu tur om chuang lo sang ni le som parukum ong san su chi ka iroi NLD in sarkar na siam thei chin health department lama an ho tu doctor min thui noya khan kong eng ki ma an son chak ta hlea siam thatna thleng hi ne ringut mai NLD kai roi na noya eng hinge dang lam na thleng langsar bertia an zo chuan
Aung San Suu Kyi khan Health Department ma son na hi a soi pui thina a phur hle thin ni in an soi nge ni sang ni le som ni kum tira tang khan Myanmar ram chunga COVID-19 a lo thleng ve ta ngal maya Khawvel ram rang ram chang kang ber ne kan soi US po telin ram tinin COVID-19 an do dan han en khan Suu Kyi kai roi NLD sarkarin alo ma chon dan kha ram chang kang tak tele UN member ram te po in ha hi pa an soi ania COVID-19 in anoi rep chung po a ASEAN ram som te zinga sum do na tlak chiat pha mi alo ram thum an oma chuta chon Myanmar hi atel thei tletani ti in ADB chon report an pe ni sang ni le som ni kuma an ram sum don na ma son na chu 1.8% ani a COVID-19 an control thei nia an ngai ani hei hi achan ber chu sarkar in na satakin pui ve bok ma se aram chunga doctor tele nurse te Health Department a thok tu te thanem ngai na le tlawmna anin pek na wang liu ani ati lo thei lo wang an mani Health Department lampo hian NLD sarkar noya khan mipui risel na lam te in en kol na lama le research siam na lama na satakin man son ti an soyani ti chon sipain thuni na pong lak tamaya andin mun chu le van ang hlawani le ta dictator do dalan nuar doctor le nurse zong zinga za somriat vel anan CDM ta huk maya damdo in zong chu ram hoi tombuk ang mai are ta thuap maya ti chuan an rem chan dana zira mi an en kol le pon lama clinic home tu te lom ngai pol an tin te le chu ta thok tu te chu sipai council chuan anan man zel tamaya hei hian Boruak ti cheta vekani ti chuan COVID-19 test na te en kol na le inven na lam chi zong po a chol lo thei ta lova tun thleng hian COVID-19 hian soya hlo to lo hrim Health Department berin a en kol thei tak lo awangin Myanmar ram chunga hian COVID-19 rikai engzat nge om to a tu ten nge kai chonga mi engzat nge COVID-19 awangin thito ti hi engma hriat thei to lova din mun lo om taka a hlo omania tiami dang hril chong tu om chuang si lovin Myanmar mipui te hi thihna ko tlanga an ding furmai ti ila kanin soi thaya ingai lovang u NLD sarkar lai khan Myanmar ram chuan India sarkar ne na tangin vaccine million thum le chan ve alo dong to a chupo dik takin an chiwem ti hriat thei to lo then kha chuan khoilam ti nge mo an hriat don ni khang vaccine a don zo zai te kha thai sarkar ne na azur tamaya pusin pingata adanga leile tentia mahse hi chu ti ani mai thaya remchanga kan thu kan an tui tam dewani chu ti chuan vaccine an nei te chu an ma ni sipai council lam tang te anan chiu ta hloma heng hi social media lama kan lo mu fo wangin soikai zel lovela tun April thachunga expire mai to tur vaccine an la nei te chu chiu zo ngei tumin sipai council chuan awrin na nen kum somparet chunglam adu apiang in chiu tur antina samaya state then khata chuan sakho pui thiam te chu in chiwan du chuan in chiu masa se ti thlengin anan ruwa man ve ni mahse boi thak de mai chu Myanmar mi pui te kha NLD sarkar na noya thu takin COVID-19 kha an hlau em kha nia sipai council noya ero vaccine hi mi tam jok chuan an la du ta der lo mai thil boi thak kan ti lai chu tak chu ni ti chuan sipai council thu nei na pong lak noya hian Myanmar hi sum don na lama te ram chung sum chevela te ram dang ne na anin dor na te ram chung zirna po ni se engkima hian atla niam le ta duai maya ram mi pui te hian tuna hian hrisel na lam thuwa na satakin harsatna an tok me kani heti laya doctor tele nurse te damdoi thiam te tlon talova athlem hiu lo hi chu atifu lo hle don ne na lang Health Department lama thok tu te hian mi pui tan an na an thok hlei thei talo ram tan an tho vele man an toka vona an tok boka tun ma sipai council hmalak na po an ti mi alo an mani professional ni na ne na inzom na nei mi alo ram dang an kal phal na le zel hli sak anan ni hi chu ramin tur ngei don ni na langa ram chung hrisel na lama in op na ban atlu don ni in mithiam te chuan an hretla tani relo te ya Myanmar ram hi khur thuk thim tak tu ma lu ngam lo na alu thu dang ti hi a lo om ta hle ani tuna kan soi tak hi in soi thai na lam ni lovin Myanmar ram chung Health Department lama
thok tu te din mun thira mi thiam te thil chui dan ania hetiang hi athlen lo ram INP Mizo channel hi chuan ala be sei fanani Myanmar ram chunga mi puite po theiang to ka fim khur turin kanin cha boka mun sang atangin kan tong trai pui zel don nia